Abakazi umutwaro gumwe nibazarra ahirwariro rikuru eryambara Regional Hospital kandi abakazi bibiri nibatunga obuhereza bwo kugema abana babo buri Sunday kandi n'ekyetengo kya buri mukazi yaheza kuzara okutandika konsya omwana we n'obubingi abari konsya hakiroho ebintu batari kugenderera nka kikuru kuhereza abana ibyo kurya bitashemereye kuba mbihereza abamwe bakira kuhereza ngo n'obutuzi n'otunyanya ushanga abantu bo babanza omunda y'abana aha mwanya gwo kubanza amashereka ugutwakubira ntweto muhondo kandi ogwo gwine kirisa cyangu aha abana bitu. Mistake ya kabiri okuba kubani bakwata abana abo babana babonsya abacyara bingi bino muzene bonkeza abana aha bibero babura kwata kurungi umwana nko kwakureba noshukamizo mu mutaho. Sharon omuzarisa ahirwaro ryambara Regional Rufaro nagira ngo hatabakazi abamwe nibaferwa abana babo bacero bato ahabwo kubonsya amashereka gakabarenga ato mwana wanje kunkumonsya amashereka garetwa mu nyindo hamwe na no mukanwa hazeje no mistake mpango munonga eresire abacyara bingi baferwa abana babo especially bamara kubonsya akamurugaho mpora habo kubata kwenda simuke abyama amashereka gaguma gaterami habo kubata gashuma kumayangu yaba mukwise kubi omukonsya gagaruke nyuma mu bisheshengo gazombe haha ushanga ntufuna cases nyingi zo bwana buto ubuhereze kuzarwa bukufa bubyamere banyina baheza kubonsya. Omushaho yayureka uko abakazi bashemere kukwata abana babo babana bonsya ezengare nyingi nizahansi yaki yibere derece kikume cyeruguru kizamutogwaje ekikume cyeruguru buri mukazi we niberede ruhe kintu kikwiraga cyasako mukireba hatece kikumu niyeshemerire kuberye nsharo ekikumu ecyeruguru kibe niho cyakuma ikintu cyawe kikwiragura iki nko muzire nayegama ati nkogo mwana wanje mbe ni munsi amugaramisi ntakumukwatira ibere mwene batwegesa ngo waguma wakonsi umwana uguma mukwatire jibere. Minisitiri by'amagara n'ikitongore cyensi yona bagira ngo muzire yaba nayonsya omwana takucira kurwara indwara zitari zimwe na zimwe abo kushanga ngo World Health Organization Ministry of Health bashangire ngo umwana okonsya kumara amezi mukaga otine chwa muhire kandi orukoratira guidelines ezo konsya omwana ogwo mwana tarukira kurwara ebirwire nka infections ekirukano hamwe n'ezindi. Nyowe ni nyonsi umwana from day one mwihama bera y'imyaka 2 so umukurwara takunteganisa so yani ngira ngo wano yonsi umwana takurwara yawa no munsi akiri abashaho bahiga abakuru b'ebitongore ebiruko babyine abakazi abina abana okubagiriraho embabazi bakabahakire ko konsya abana babo ati nyo mwana wanje tinko musigira usigara kandi n'abantu abakusigira bawusigara abana ogwo mukozi nicyo ncenda Yesu ntubesiga cyancendo be no manya oti naza kureberera ryo mwana wanje konka nyowe azimi tinkunda kusigiye umwana wanje nyuma. Omurama gumwakogo guri ahakwenegeza omalanga go konsya abana no kwera ba mama barukora okubona akire ko konsya gashakwa Michael tumwakire.